Kasira mkhonda eMaswati kwakusina sikhuluma ngale nkonzo letako lenibitanga ukuthi ngomhlangano nikhuluma ngani nelibandla leManazaretha. Uma sikhuluma ngekuthi lenkonzo inkonzo yemhlangano sisuke sisho ukuthi kutabe kuhlangene eManazaretha nesive lapho UNyazi Lwezulu vama kuhlangana khona sisikethile umhlangano wokuhlangana egameni likaJehova. Ngabe mhlambe nje lokubaluleke kakhulu empilweni yeManazaretha nalo liswati lifuna ukuthi mhlambe libe incele yalomkhosana ungalitshela ukuthini nje salungisa lo kubaluleke kakhulu ngokufika kweLunyazi kokuqala nje siyavuseteleleka emoyeni. Uma sesivuseteleleka emoyeni ngekufika kweLunyazi nekulubuka nje kuphindze futhi nemikhuhlane lebhaqile netifo tonke iyakhwesha kithi nabantwana bethu. Labanye abalwati abaliqonzi kahle na ukhuluma ngoNyazi Lwezulu. Na ukhuluma ngoNyazi Lwezulu usuke ukhuluma ngani? Uma ngikhuluma ngeLunyazi Lwezulu ngisuke ngikhuluma ngeNkosi eManazaretha engumholi jikelele cishe Eswatini nase KZN cishe nje ze round vele ngoba dinzawuthela uNyazi setinengi kakhulu. Ngabe kusima kwale ngolo eManazaretha kusime kubi ngoba labaningi bakhona lokuningi abaconzi kuze baconza ngicanga sifuna abaconze nguwe Mkhonda. Kusima kwale ngolo isime evini lemdalo welizulu nemhlaba isime kakhulu eBhayibhelini. iOld Testament neNew Testament eManazaretha akayibandlululi. Kusima kwayo isime ekugcineni imithetho kaNkuluNkulu njengaloku kusuka kuGenesis kuyogcina kuDeuteronomy. Ngitona incwadi letinkulu kusuka lapho kuyendlula kwencwadi yabaprofeti kuyogcina incwadi yabapostoli kwendlulele kuJesu Kristu. Isime lapho kakhulu ekugcineni imithetho lokufaka imini yesabatha labathi labaningi ngumgcibelo. eManazaretha akakho ukuthi ngumgcibelo usuku lwesikhombisa lukaJehova lisabatha likaNkuluNkulu. Labaningi baye beve ukuthi uNyazi Lwezulu luthekile eSwatini bese betha ngabeningi babo ngayo mhlambe nje kwexwayisa kulabo mhlambe abafuna ukuthi abantu uNyazi Lwezulu mhlambe kufuna ukuthi batihlele batigcine bakanjani nabetha khona ukuthi ufuna ukuthi uNyazi Lwezulu abalinze kulinza kwethemba batiphathe kahle bete ngenhlonipho futhi nabeta la bengethi ngekutolinga bete ngekwadi ukuthi labatele kutokuqela eLunyazi Lwezulu nakukhipha tibusiso ngoba uNyazi alumphathi umuntu luphilisa ngelivi nalithi nje INkosi kubusisa ubusiseka ngempela kubaleke onke emadimoni kusinziswe nomuntu wakho. Siyabonga Mkhonda. Haleluya.